Este mércores foi o Día da Música e o Movemento no Auditorio de Chantada. A axenda de actuacións da Escola de Música cumpriu onte co previsto e foron moitas as familias que se achegaron para ver os máis pequenos demostrar o seu ouvido e ritmo na primeira aprendizaxe musical. Máis tarde foi o tempo da música moderna, o canto e a batucada. Pequenos concertos moi especiais para os apaixonados da música en Chantada que non son poucos. Vexan e escoiten o que deu de si a segunda xornada do Festival de Fin de Curso. Your love was handmade for somebody like me. Coming out, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming out, follow my lead. Coming out, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You wish I could let the magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Todo que vaya, delito incluido, que yo pague quien se nutre la miseria, que eso sea razón, reina eterna, ya vi que no sé otro nombre suizo, en que no se acumule as cruéis demoras, os verdes en sumarte as melodías, as caras cololleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te espero, llevas en mi casa toda la vida, sé que no te vas, tú no te irás, no hay manera. Tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás.